Галина Изратова үнерже перден вғытсыр уйрылза гайнарамы веже шулда иртренде. Халық мастері Чуваш республикинже алыш шостызене гильдень пайдаже, хыйне тамран, кәшерен, пусматат кезенжен осталаны пугани изембе, хрешенен кулленхи пурнышне сынлаганы күлейбезен, кураганзе мазенже терлі кнегере бурнашы. Перін бұлдарулық ушкыне үнерже шинжен фильм югерже, вол темеже минутран эфирадуге. Халық ұстен, Чуваш художник гизен союзен пайдажен Галина Изратовна жезене ытызенезем хушинже яланах уйырса илме булатчы. Візем халь-халь галаса гаясла чәрбекчі. Кашнин хойын бурнышы, шоби, хуйхи савнышы бурресесін седратчы. Маштыр візене сумахла-сумахла асталатчы. Ытла да сыбайлы булныран Галина Изратова чилай жол үнершізем ертереген куравзене худшынмады именетчі. Художник сен бірліхнеге медиана Ежесень тавана пыжын Татьяна Шаркован үгітлемедивне. Юмах сыне юратны был, тәлінзе гаймалы нума юмаға біліне ағаран жақмар. Он бірге хош бір фотографизм упранашы ғалі. Ондан бұл юратны чырджунзене. Чырджунзенде бұл хойне кыдардат. Германиян, Франция, түрлі халық, оны пөтекшеш пилі гулда сантиметрлі жезенбе көзікланатшыш. Хой пілніне шамры ғырыва веренсех варастесе, адя саденже, пулдарулық шүрдесенже, үнер школінде ішлечі Галина Васильевна. Оның ялды туй, чүк, выртмара еші сюжетлы композициязем каярах нумай курава худшындеш. Раши жайынже Русь мастеровая конкурсра шендердеш. Хош пырхайлавесем Чуваш наци музейн фонденже де упранашы. Чуваш кенеге издательстве шогырхаге ятла открыткасен пухи гларджы. Шыр суғаланы яқны, онда пенбек шығырдуны, пенбек пөдем сериінден. Шау открытка сене, нажыт па пықсан, кашны шин, шау Чуваш пұрныш менет туйма бұлтырат. Галина Изратова жесе моменте адясемге, шиденесемге чилайчен жарын садрачеш. Onun бұлдарулықне республикари палы скульптурзембе художниксемге аван хак парашы. Onu хойн калориде, хойн төсе. Burada хойбек аллаза, юратса, ергелефек, композиция 21, индеки bir урхайында жоқ. Галина Изратова пулдарулық ешінден үгерне фильм хыбарсен гыларымы хыщынақ пұшланад. Выл сире пурнашри әмірхе үйдусен берге, күншула мінлер термелі шінден шуғыша ярасса жанатпыр. Чуваш еңгіларым вали Марина Корягина.